le suafala wa lea wa e mawhai o na tato mafuta I nenea, so amen. O le suafa foi lea, wa e tuo me bele a te oe, e whaamano ina lo te ni tato te mafuta I nenei tai au, amen. Patala wha atu le sunga whawhia ngainga, man whatua whapea foi ina whai alo, patala wha atu foi I ne a whaingarenga te tofi o le atua, ai me sere pa ia la si o tato e ka le si nenei tai au. Patala wha atu foi I se wo, ma whaina asi mai nenei tai au, ma le tato live stream, ma e o mafuta I runga ne ea. Greetings in the name of our Lord Jesus Christ, amen. We just want to give God all the glory, honor, and praise this morning for giving us a new day to worship Him, a new opportunity to please Him this morning. So we ask you that you sing along with us. This morning, our first song is a really, really old song, but God is the same from yesterday, today, now, and forevermore. He's always the same, amen. So sing along with us as we prepare for our main service, amen.
of David's reign as he was turning over to Solomon. They were gathering all of their goods to give. This is in preparation to build the temple. And before the Lanwela started, before they started to build anything, lay down a foundation, the first thing that David did was to praise the Lord. Amen. And in that same way, we should have that mentality. The first thing that we ever do is to give God all the glory, honor, and praise. In 1 Chronicles 29:11, it says, "Yours, O Lord, is the greatness, the power, the glory, the victory, and the majesty. Everything in the heavens and on earth is yours, O Lord, and this is your kingdom. We adore you as the one who is over all things. Yehovah, Eo, Nesini Esin, Manemano Si, Manematsukufi, Manemama, Manemanuari, Awa, Oyate, Oeme, Uno, and Nani, Manenanani, Yehovah, Eo, Nemano, Fasi, Sini, Oe, Sini, Malama. Amen. Let us give him all the glory, honor, and praise before we do anything. Let's give him all the glory, honor, and praise this morning. Amen.
opportunity that we have to gather under your house, God, to give you all the glory and all of the honor that you deserve, Jesus. We worship you. We bless your holy name, Father, for you are worthy to be praised. Ilo fatasi maile neitaya ole mato maftanga le neaso le tua faftai o famanuianga faftai le tua wa mato langona lo afio anga ile mea nei le tua o le tatalo tamaya tu mawatu yate oilo lava vi inga le tua nei maso umayo oile favavau lava. Amen, amen, amen. Amai salang pati mo le tua neitaya. Hallelujah. God is good, church. And all the time, tuatu tato team, eusumaista pese ya manayalo savan valia fatalofa. He said, Tasium financiasi my for neyaso ya potato uso for tato fatasi neyaso. Let's greet somebody in the name of Jesus. And let's just fellowship for a little bit. Say, God bless you, we love you. I'm
tātou whaai, wala aua tuai a whionga ti a kono, whamamole. Sao ni e mo tātou whaai nei aso. Ia, pe on tam whai atu, taimi a tātou e kālesia. O e ngawana e ulki o le whamanuianga. O le ki o le mea lea tātou te le whaai ina ia manuia. Ai tātou te whaai o nol tātou siustai le tua ma ona polo inga. O lau se fuluai o le mea nawa o ina le po le tua. E te avatu le tua o mea le tua o nei tātou ta alo iai. Wai le whamei tusi a malaki o le isile awala i te ngā oi ai le tua o le kaofi o le sfuluai. Ai peon tam whai atu foi. Pe kaofi pe le whaia e le pe mativa i le kalesia. Langa lo soifua le tua o le sosi o le manuia. Ai makiva ka kou o no tātou lava ia ma le tātou tau mawhai e control ia mea ia. Ai tātou tu atu i le tua. Whaatanga le tua o ia ona le manuia. O mea uma lava so si o le tamau a inga, o mea uma o tātou maua e leo kako mea, a o lea tua lava e ona mea uma son mea lea, whaisa o mea lofa lei mo lea tua nei aso, say amen. Say amen, church. Mo o tau fo ilo ilunga le tātou live stream, ia tal tonu nau iei se link i lalo ifo, em whaina e click ia ia, give online, whaftai atu mo le tau fiso swani, mal tau a lolofa foi, ia tu sai foi mo le foa i lunga le ea. God bless you for those of you who will be giving online. Thank you for partnering with us through your giving. God bless you as you give. Ia whamanuia le tu lau fuai nei aso. Ia, ale avnole suna atu le afionga ti akono ia lomi tusi. Ia na te saunia se talo mo tātou fuai nei aso.
atu le tātou worship team il te ingo tātou vi inga ne aso. Ia ngā leile atua ma whamanuia le atua ia o tō umalava. Whaftai le atua ia nei fo ia wanoa mwhain tātou o mai ia. Ia vil tātou vi inga le atua, say amen. Ia te loa lewa tātou o fo i le vaenga tā ua le tātou sauninga ia o le afionga pa ia leo le atua. Ia whaftai ai le atua ia i le nei aso mua ona whatalo whātu le swafa man malo Yesu Keriso pa ia Naslasio le tātou e kālesia, pa i o lau whainga luenga, ia mai se fo ia tātou ta māmati nā, se o lawe tātou whanau talavou, mālo lava le wha mālosi, mālo fo le tau atai, a wale atua malon whina ngalo, ia, tal tonu e le wha lea o ngāle tātou o mai nei aso, o aso wha pē nei e tā ua i luma o le atua, tātou te o mai e tā pua i le atua i le anganga ma le wha maoni, ia ai malo lava le folau manuia le foi wa tātou o foi longa tono nei tausanga ia o le vi ingai fa fo i le tua tal tono lo manuia pe o tau le pule alofa o le tua ia whaftai lona tausinga manuia ia te tātou uma lava Papito voice fa talo fa se warm finance yes manea so midway la mele tu fa se o ao let's give a clap a hand clap for those of you who are visiting for the first time. After yatu tal tonu ele fafua se il to was singa ma to tal tonunga ia o aso ma ava no fa pene wa fa ele tua ia ta so te o mai ia ta po i fa tasi ia ai mai se o le fa long long o upo le tua paule le me ma fa ona fa malosia i ta to mai se ta to o langa fa tua i le tua ia ai fa tai lava o ma fa ina ma o se ava no ta to ma futa ne aso ta lo fa fo e lungo le air le ne aso ia I sunga I whawhia ngainga mwhaltua me e kālesia ia maso se tasi am whaio na maua mai fo ia leo au nanga ne e kālesia ne aso ia whamanuia tele le atua ia te oe malo mai moa ia o le talo ia o ngā fo ia le nei sauninga whamalosia I fo I oe le nei aso ia a whaifo e folo mata mai ia mato te whaatalo whatu ia te oe I le swafa silisile o Yesu Keriso ia whamanuia tele le atua ia te oe. Greetings in the name of Jesus to our family and friends here at Midway. Praise God for the opportunity to be in his house and just to gather together and praise him. Give him all the glory and honor that he deserves. Amen. Every opportunity is a precious moment. It's another blessing from God to give us new life, just to worship him and give him the glory and honor he deserves. So thank you for being here today. Those of you who are visiting, thank you for visiting today. God bless you in your visitation. We believe that you are not here by accident, but God has purposely had you here to fellowship and worship with us this morning. We pray God's blessing over every single one of you. Those of you who are tuning online, welcome. We're glad you could be with us this morning. Te lo I le nei foi nai vai aso I fto matu ia sa o lo tato mafuta pea ia ma se tasi foi o tama ia le ai foi o le sunga foi le o foi ia mai tato e kalesia le Moreno Valley Samoan Assembly of God I le tato pulenga I Southern California le lo fai fe awai le sunga ia pesaleli ma meki longovii ia o ia le lo ia nei ia au te lo foi ele foi ia o tou say amen. Le fo le tau fa matala tu fo ia le tulanga lo ia fo le sunga le o ia fa tai le tua I ava no fa pe nei mfainta to mafuta fa tasi ia te lo pisi lava le o te le ona vala o lia fo ia I e kalesia fo o isi o tato e kalesia tato pulenga lo ia inisio a inga ia fa tai le tua ia le o mau se ava no ia mfai fo tato mafuta nei aso ta puai fa tasi le ngata ile ia o ia le o le a tulai le fola ino le afionga pa ia nei aso. Ia pe on tam fai atu le tau whamatala atu o malam lama o tau. Ia whaaftai le atua ia o se awa noa. Se teimi mua lea maa ua ia ma angel. Ia ai meisi foi nisi foi o mwhaina maa futa foi maltama. Ia whaaftai le atua. I lona ia foi a nganga foi malona au nanga I le atua. Ia o le talo ia I pel whaunga le atua. Ia I so se mea ngā lulue ai say amen. At the end of the day, o le mea sili lava o le tātou te au nei le atua tō tasi. Ia o whea lava le tua le tō vini o lo tātou ngā lue. Ia I anga le le atua ma whamanuia pe ia I tātou. Paul mea ia ngā lulue ma le whamaoni whaatua pe le atua. Ia, ai nei umina wā ia o le sunga ia sale au mua, whaitala.
Ia o ia le la fai mawhai la aunga mo i tātou nei tai au. Lea mele tu whātase o au. Put your hands together as we welcome in the name of Jesus. O le uma o le atua le bi inga ma le whale tanga. Ia tu mau pia I le lii, le whamanu, o le whaftai, wa o ia ou le bi inga, o ia po e ona le pa ia ma le malu wa mafua I o le tātou pātasi I lona malu. Ua sau no atu le sunga le pawhenga inga e tusa molo unei tangata. Ia o te tari tonu o masani po utou sila pia po I lo unei tangata. Patau waa I luma I la utou e kalesia. Papatai tele I lau sunga le pawhenga inga. Ona ua mwhai ona utu I tu o le pula la al nei. E le so ona tu pe sau wale tu wai e le ai. A o te papatai tele. I le whaatanga inoa. No sau mua sa fina ngalo le sunga le whapea inga ia au whapea o iai nisi o misala le kalesia le atimo le anga masangi ngo walu iai o ia onga e o te whaitete o kele isa o ke alu e kui kuo lepu la sa I tulou le whapong e inga I mea ngau sawai aena te talo pe I le atua. A whai ole olea. E hoi a skivi o la e turi au stivi o te launga. O te le launga e a skivi. Ia he oho e le uso I a talalotu. Nisi mate masada. Ben. Sa ma hau I le tua ona o le kale sie pele lolo. Na pua I ona malosi. I le tu whaleanga. Lui tau inai. Paule meo te manatua I lana au na ia le pope. E malosi. Haleanga malu I o le tangata. E pe e ke whaalongo kalas kakai koa. Ai lea I anga malu tamalo. Te tulo. No alu ese mai nei. O lewa ngalu so ko ulu I lo pe ko ulu e masinga kalu ngalu I lo a kua ungi. Wa ngalu ia apelila au laku ia I ulai. Sa pa intala fa a le pumulmuli ai no wasia le pope. Pe mai por ala o bela fa o fa ko o la pi alu Samoa. Mai fa fia. Ye to fo I lo tolu. O tele o mea mau. O ka kwa ku I pusa e lua. Se ni pot. Se lu itau tele na pe ngai mau na vai te. E el manatu fa pe lu atu nofo. Tele fia lu solo. E peitai. Manu malo pele ngango le tua ono le fine na matau nu ie, matau nu atu. O lo lotu se tasi o kalesia. Na o lo le ia te. Sili ono walu to abel vanga le matou te o lo lotu al nei le Assemblies of God por pa pop tonga le tu. O le ata tu tala. O tu ilu mo la we kalesia lo matou wali ia Yesu e. O lava lo matou wali ma lo matou faola. Wa na o se au. Al stalo I lo fionga
o laua fionga mamana, o laua fionga paia, o laua fionga wa whaawina. O lea lava le whaunga, lea li ie, se ie whaawina ai le mato whalonga. Ai mai se lau auna, o lau tūlai lau upu. O le vi inga o le whamanu fo i atu e awalava ne ia te au, awa fo ina ia i mato. Lea li ie. I lo suafa Yesu. Amen. I lo au tau nu mai tonu o pesa. Saule, la pinefsil mai a te au po le ala u. Launga. E fia vatu le structure le lau. O le pito ilu. O launga le no ta penai. O le langi lo tatu nu monu. Ai alu alu. To sui. E la to vai mai tuai. Ngo pola mo koe kusili le mele. Ai pau popo ye se vai ngol mele. Ua pe i o se fe au e tangi pe le loto ma le mafau fau. E fai ngopia fo i lau whalongo. For the speaking or the people that really don't understand very well with the Samoan language. Bear with me if I don't speak in your English language. But I know for sure God will help you out through His Spirit, so you would get what I'm trying to say. So it will be a helpful and a comfort word to you to take along. O le mata upu te fia tala no i ai o le upu masani e tātou te whaalongo i pe le aso ma aso uma. O le tātou soifua e meisa i tātou wa mātua. O le upu whapea, lo watali ie. Lo watali ie. O upu e masani o na whai e le apostolo Paulo, i lona atali i o Timoteo. O le atatou sue le lua Timoteo lo le mata upu e lua. We are going to turn to the book of Timothy the second, 2 Timothy, verse 1, and then we'll go to verse 10 to verse 19. On tātou sue fo ile le whata oto, o lona mta upu mua, o lona fo mua sa i o le fitu, ma le whata oto e wha, lona fo mua sa i o le sepulu. So, papea fo le Ioane, e sepulu ma le tolu. E tolu sepulu ma le ono, lona fo ipo e tolu sepulu ma le ono sa i o le mta upu sepulu ma le wha, fo mua sa i o le ono. E mana ia la, ma le kolu ia vaenga ia. Kolu fo i kako kusi ia la su e ia. O i le tu leo. Au ia oela maua lau tusi le Timoteo, le lua Timoteo, o lona mta upu e lua. O lona fo i mua. Ona si i le fo i upu e sepulu, se i o sepulu ma le iwa, fo i upu e mua ma le lua. Ona si i le fo i upu e sepulu, se i o sepulu ma le iwa. O le onga tonu, ia o le whata oto, o lona mta upu mua, o lona fo i mua se i o fo i upu e fitu, o le whata oto e wha, fo i mua se i o sepulu. A o le tupito lea, ia o le Ioane sepulu ma le tolu, o lona mta upu e sepulu ma le tolu, fo i upu e tolu sepulu ma le ono,
Se yo o le mta upu spul ma le palo no fai mua se yo o le ono. A fai o maua, say praise the Lord. Amen. O la tātou fai tau mua la ili. Ili Timoteo, o lona mta upu mo e lua lona fai mua. Ona si ilea. I lona fai upu se fulu, e ora se fulu mareiva. A o maua tātou fai tau whatasi iai ia. Me uma po in longo mai ai a chau i pai o na o ina atu inisi. Sa iai me uma o na au filifilia. Ina maua e ta tau lava le ola o lo iai Jesu Keriso. O le upu moni le nei. A wā pe a whai tātou te oti whātasi maia. Tātou te ola whātasi ai poi. Pe a whai tātou te onu sai. E whai poi tātou matupu whātasi maia. Pe a whai tātou te whāpiti a te ia. E whāpiti poi o ia i a te i tātou. A whai e le whamaoni i tātou. E whamaoni pe a lava ia. E le mawhai e ia o na whāpiti a te ia. Manatu ia te i la tau ia mea. Matau tino i luma o le ali. Awane i la tau pipina wai upu a le aise au ngā. A e whasei na ai o e whalongolongo i ai. E tau mawhai ina ia bea oe ma le wafia fia ma i ai le atua. O le whainga luenga e le aise me e maa ai. Nā te vai tunuina le upu moni. E tau ma mao ma upu leanga ma le au ngā. A wae tupu atili ai le a mi o whaale matau. O ala tō upu poi e ati pei o se papala. E iai ume nio ma fileto. O i la ua ia ua se sei le upu moni. O lo whapeane. Ua malai va. Ua pali liu ese ai nisi tangata i le whatuatua. E ui lava i lea. O le whawai mau o le tua e tū lava lea. O lo iai le nei whailonga. O le si la fia le li i ona lava tangata, a toa malea. Io ese la mi o leanga i la tō uma o e tau tau le suafo Keriso. Whātauto lo mtau koe whā. Whātauto lo mtau mumua. Lon pai mo mo sa yo le fitu o na si ile le mtau koe whā. Wa mo say amen. Praise the Lord. Our second book is Proverbs, chapter 1, verse 1 to verse 7, and chapter 4 to verse 1 to verse 10. La tato fai tau mo mo ile. Whātauto lo mtau mo mo ia. Whātauto Solomona le atali i o tāwita. Le tupo Israel, ina i loai le poto, mai a o oina. Ia lango nai upo e a tamamai. Le poto, ma le a mio tonu, ma le pam sinonga, ma le a mio sao. Ia watuai le pau tauta i e paingo fie. O le poto, ma le mafau fau le taunu. E whalongo mai le tangata poto. E tupu ai pealo na poto. O le ua mafau fau po i e maua e ia le poto e pule ai. E langona ai le whata oto ma lona pamtalanga. Upua e papoto ma ala tō upu lilo. O le mtau i a iova, o le amtanga leo le poto. Ino tangata vale lea i le poto ma le a o oina. Mtau pue wha. Tātou whaitau whātasi iai ia, whalongo mai ia o tau le whana ua. Le awa watu le tamā, ma wai mai o tau talinga i nei a pā tāta mai ino o tau.
Awa u te watu ia te uto koto rei. Awa nei tu kula hoki ni la upu e aga o. Awa nei o le atu. Ole, Ioane lo mtau po spul malton. Pai wa yai lau tusi, say amen. Praise the Lord. Ola tatou pai tau fatasi mai ai le foi po tolu spul maleono. Say yo o le mtau po spul malfalo no foi po ono. Ia. Pai mai Simona Petero ia tia. Praise the Lord. Ia whamanuia mai le tua ili whaitawina o lana fionga ba ia. Ma ia whamala malamaina o lana fionga I lo pinangalo. May the God bless His word and be a blessing to you and in your hearing. That's for all of us, so we can walk through this life. Praise the Lord. Na esa manatu o na o Paya o ngai na le mata upu lea ya Timoteo lo le mata upu lua o le tusi o Timoteo ma le momoa. Ina walu le senga. Ua o le fio mai ka mai. A le vaanga matua. The young adults. O te le masani o no paya o ngai. O le si vaanga kai kolus furu.
O lisi vaenga o fai kai ko lua ko kele o whangau. Ai, o se teimi mua leo o tu ina mai o fai whau o te alu e whai ao ngai. Alu, o vai atu to lua. A wo o tonu ala il mita upu leo. E lua. Alu lea e. Tu fa pele. Ola hal me o kangi ai pea ia nei le sona ia te. Upu al tama loa le apostolo Timoteo. Lo watali ie. O nisi teime e fa upu e le apostolo fa pea. Lo watali ie. Lo watali pele. O lo watali ie o le fa tua. O upu ia le apostolo le masani o na tau i tangata lea. O Timoteo. Awai le tangata. O le tangata o lo tamale le ni. A lo le tinale le iutaia. Le matau po spul maleono le ngaluenga lo le matau po spul maleono. O lo tau mai e na le taimi na maua e ale apostolo. Na baptiso i nai ma abea mas tangata wa fili e le apostolo. E fai ma tangata o lo na soa le ala tau abeina pe sui le isi baanga tōrua a mareko masila. Na iai lo na manatu o na ua ia whaalongo o le tangata fai mai o le tama e le leitele. O le tama wa o oina. Lea la e mimita iai le apostolo le tangata lea. A wafo i o le tangata e wha moe ina. O le tangata ua whaalangolango ina. O le tangata ua whaatua ina e le apostolo. I so se me manatu iai. I le whai unga po ia o le tusi leo le mta upula vale lua. Na ia poloa ilo na tali ia e sau, aua ne i ngalo le ofu tele. Poli overcoat. Aua whai ne i ngalo pa ua manu e tusi ai tusi. E o whai lai tusi nei o le mua Timoteo, ma le lua le Timoteo. Manisi e tusi e tele o le apostolo. O ia foi leo le avitusi. Na tātou mana tu natu le mama whau iai. Le whalangolango mia ma le whamoe inga o le tangata lea. Ma le whatua ina. I so se mea e whai atu iai. E le masepu mai le ai foi se mea e lai le vaai ale atali i e tusa ma le apostolo. Alopu whapalangi i whapele o le staff. O le toto e leisi o le whasa moa, a le staff, po tangata lato te langolango ina, se ofisa pe lato te langolango ina, se te tai. O winga na upu le whapalangi le upu lea. A ia, ua ia whalango lango tele le tangata lea. Wa avea mo le toto. A vai o toto iai. A vai la apostolo na whaiatu le se upu wha mapanapana. Le tusi o Filippi o lo mtau muamua. Whai mai le tusi le upu le apostolo. O le matusi lea. Ma Timoteo. O lona wingo. E tau ai ia teo, e tau ia teo. E whatua ina. E mawhai ono ia tusi se mea. E pe whao popo hoi le apostolo. Fua e lenga o le tusi lea na tau ai le whaupunga leo. O le matusi lea. Talo. Ese le mo mia i nei o le po. I te tonu sin whala potopotonga e meise o le kalesia i lotu i au lotu. Ai whae moina ni tangata. E lana au na ua vem taitai. E te tau. Us tau mauna mea, aisa. E le ngā whatia e tō tasi. E toi tite fwoi a mātou ngā luenga. Ai whalango lango le whaiwhi au, ia i mā ua o e ua bea ma sosoani i whola ina, ma le whai aonga ina o le upu le atua. Ai le ngate nā a le tino le ngā luenga. O te whawhitai i le atua une ua alu ese mai nei. O te leese i loa o te mwhai o na upsosoani ai i nisi o tūlanga a wafoi. O i nei o le kālesia le no a mata le tia kono.
E ui an whapea no ui mai I le aonga whaltus pai. Ai no sa ua matele, mo pēko whaipea o ke fia ki a kongo. Nā matai, maua mta vita. O fili. O le uso ia sula. O le aku ia sula. O nai te akono ia na mato iai. Na matai o no tilo tilo, mai tau pea, vai pea. Te i o anu whapea mai whewheu. Wala balau ki a kongo e sa ua oa. Ia ngau ska ia. E mo mia. Le so swani tele I te tonu o le ngā luenga le atua. I le pta upo e tonu. O le Timoteo leo. Le tele o fautuanga le apostolo I meo le atato wo atu I ai mariti ngā ma le mafitia. E le aisa ngā luenga whaingofie. E o lava I lo sau e veo oe makeusiano. E le whaingofie. It's not easy to become a Christian. You have to sacrifice of what you do, of what you're entertaining. The entertainment that you have to give it up for Jesus Christ. You must. I make sure to planga televou because the church needs you. The church needs you. If you have desires to go and look for the world, the entertainment out there, well, listen to some other people that have already been there. And I also will say, it's a waste of your time. Learn from it. Is it good? Not at all. Going to a bar, hang around with drunken friends, hang around with smoky friends, it's not good. It's not healthy. It's only a moment that you're going to feel happiness. But when you come to Christ and be a servant of Christ, you're going to feel that feeling of happiness in your soul. E te langona le fia au na I le tua. Ona ea, e whamanuia ina. I le mataupu e tolu a ele whaitau iai o mea uma le tau mai le apostolo I le mataupu e tolu. Ti ngā mama, le tau nu. Wo o iai. A mai se le tupulanga o lo fianga o le olanga le nei. O le mafuanga na la ina wha malosi le apostolo I lo natari. Lo ua tari ie. Lo ua papi nei. Le whana ue. O le ai o inga le apostolo. Ina ia awa nei muli meia o le mafuanga polanga wala inga kako umi kako whaikau I tuspa ia nei taiao. E le tau tela sa whamtalanga whai atu. O te fia lai whai atu tala tau whai whau. E leo sa up. O le upu o le atua. That's my favorite word. I'm going with me. Langa po e menga o sauwai. O whalongo pēr au na le atua. E leo sa upu a. A le upu o le atua. That's what I was missing when I was teaching these young adults. E pei e kalo uru se mea, ina ua whai mai. For you all that you're going to church in this church right now, what a blessing you have. If you lose it or missed it, what else are you going to do? Somebody that is telling you the truth. It's not his word, it's the word of God. Ora upu fia ngā pole ngā ngana la waruma. Ora sa upu, ora upu ole tua. Lo watali ie. Why he say that? He loves his son. He loves him dearly. E rafa. Ele ai asa mātua I ele whaia le ngana le nā. Lo wapa peine, lo watali ie, le whana ue. Aisea, e pele oe I o lato loto. O la emana o mia le so swani mai a te oe. Your parents, your daddy, your mommy needs your help. A lot, especially us Samoan.
O le ala tātou o atu tusi o patau. I le mea te tau na o iai lo o langa pe ai whaalongo. Dehan tātou whaitau iai. Lo watali ie. Pai mai lai koluanga e luanga i meo ki fia tau atu. Are tele o apopo inga malapita inga la apostolo. Na whai ilo na tali. Na e maua le fwoi poe tonu. O lele, ia e o lo sai mea i tinga ai. Whapei o sangata tau ele leia i Yesu Keriso. O lo sai. Be patient. Or le upua le young adults, be cool. Be cool. It is. You have to be cool. Wa ele o lo sai. Ele ai se mele leia ka ke maua. Upule la popo inga le la apostolo lo watali ye ono sai me tinga ai. Is it easy? Not at all. Who's a construction guy here? Oh. Also ya Mr. Ling. Who else? O tangata whainga luenga ka ke le loko. Taluai, o ngā luenga, mamafa, it's heavy. Heavy work. But not only that, the language. If you're working in this kind of, you're a hero. To tell you the truth. Sometimes, ele bawa ya ulong sa ile mele ile makfainga lunga makoma. Male uso ya persa. Ngala ko persa ya ke popo piku men. Piku. Oh, we operating al ili. Le pixel. E kipi ai la be nga la umele fa ave le fa la wanga le pa pi e me. That's what I was doing. Ile ai se fengo pia e o ai za tonga alwenga iai ele maua se file mu. Well, you're not getting anything for easy. Ale afu mo tele maua se mele. If you don't sweat, you're not going to get anything better. You're not going to get any muscle strong. But mo ya melanga. Wa vai kingo kamba ya tia ima maleuso ya la fai. Aku mai kamba kwa I. Le ya king. Vai. Onga e afu mai ya ka ya lu pale u king ai. But it's worth it. It's worth it. It's worth it. Praise the Lord. Lona lua. Ia e tau pai ina ia bea oe male u fia mai eile tua o le pai ngalu ngale eise mea e mai. E kele anga maa oe, maa au, onga o kako lava. O mea ka o ke whaia. E tau bale ai oe, tau bale ai fo ilu ta maa malo tina. A le fai mai le fautuanga la apostolo le fai ilona tali. Lo watali ie. Ia e tau mawhai. Manga ia. Ke lo mea kau ke le mawhai, ai kau mawhai. E o hoi lai pletsi e fai. Kau mawhai. E o hoi lo saure ilalo. Kau mawhai. Wai ke mea o kai kai e la o ngasa. Ai, fia il ke mea mako. Ia i kai mire. Le la o so fai aku ai oi manga ia le fai ko le o las fanga. O ave le mole. La o sa ya tina e la o sa. Ia ese alo. Ese foi fai nga mako ia ese foi. O ke le fia ka o kua e fia mo ia nga le ka le ngoia i. Ai a vea oe mas tangata o se whai ngā luenga e fia mai ai le atua a whapea ke alu e ke makakau mawhai inga ia e whai ngā luenga ia fia mai ai lau taitai po lo pule e ngaka inga langa pola ala kulisi pule e le fia ia ke oe ngā e makalora ia wa e le fia whai mele lei ai a whapea ke whaia o ngā e ke ba ai le atua o ingala e maua mai ai lan fa maungianga pele le lei ka ngaka le kai kai pai pela o nga luenga le lei pele lei ka ngaka le kai kai
Fai pela o ela ngaluenga ia lei. A fai foi ele lei mai lo ko lue a ke oi I ia o be fai. Ele fia ele mele ke foi. Fai la o me ke lue e fia mai ai le tua. Ai lo e pi ol mele fe mele pingi. O fai ia. O ia fai a ko me ki ko ai lo se o ia alwa. O le fai ngā luenga, o tangata fai ngā luenga, e le fia mai ei le tua. E le fia mai ei, e siri ia kulu ngā. E whamaungi ai ngai oi, e kaulelei ai oi, e kaulelei ai tangata o lo kou masang. E maanga ngā o lako ki whakaikai a koe le mele ke whaia. E leo sau puau o leo pua le tua. Praise the Lord. O le upura la apostolo na whailo na tali. Ia e tau mawhai ia mea oe male fia mai ai le atua. O le tangata whenga luanga le se me maa ai. Ke loa e whai ai le atua e ke le maa. E o mai a kakala ke ka laula pisi koi o. E ke le maa. E o mai pakakala ke pisi koi perka ele se kulou. E ke le maa. Langa ke leo whai ai le maa ai al tangata. E ke leo whai ko ke leo o e o mai vai aqui ai. Ara te whai a moleli. Praise the Lord. Right, Maki? I only mentioned alang ka ulong o mea ka ke whai. Mas ko inga la wat. Lau whelua e maneri. A vea oe mas tangata whaingalo. Ele ngaka lenga. A fia hira whai whea. Fia hira tangata le tai tai. Langa foi. O se langona fia le nai. E wa vea ma tai tai o ngā luenga. Tonu e kāle sia. Tonu foi o aina. Ia e ono sai. Ia vea oe. Ia whai oe ma tangata. O sa tangata whai ngā luenga. E fia mai ei le atua. Praise the Lord. Ka ko me ila il whataoto. O le tusi o whataoto. O le tele o lo watali ie, le whanau e. E tautala i ai le tusi o le whataoto. A le pe un tato whaitau iai. O le tusi o le tangata pitosili o na poto i la lolangi. E le eisa isi e pei o Solomona mai i na ona po, e le eisa isi e luma mai o Solomona i lona poto ma lona ata mai. E moli mau ai ia Yesu. O Yesu ai ana moli mau le poto o le tangata lea. O le meta upo e wha, o lona fo upo e lima. O le vaenga lua le nāle. E mai le fo ia maua le poto, ia maua le atamai. Ia maua le poto, ia maua le atamai. O le autua o le tusi o whataoto. Ia maua le poto, ia tai ala ia te oe, ma whaatonu ala ia te oe. A le awa aonga te tele. O le tusi. Po le the profound view of the book of Proverbs. Wisdom is Jesus, wisdom is God. O le awa te tele na o le tusi o whataoto. O le poto o Yesu. O lo whamtala ina le whataoto lo mtau po e valu. O ina lo ta ua mai ei nei. Ina le tusitala o Solomona. E whata tau i le poto leo. I le atua. O ia ona. If you read on chapter 8 of Proverbs, it tells you, you're almost like you're reading John, the book of John, chapter 1. Saila matanga loko.
sai le tua loko. E vai la ye, e fai tau la ye ina. Te fai tau le tusi fa ta otole. E tai tu tusa le le ona fa punga ma le me lo fa mtala mai ye. Sai ai le ia Yesu I la mtanga. Me ho na le fe mai el tusi le. O le fa ta otole o mtau pe ban. O ia na yai la mtanga. Na ia fai le langi ma le langi. Pei fai on fai mai o le tusi leo Ioane lo mtau mo. Ale ala fai mai. Ia mau al poto. Ia mau le ata mai. E mawhai anga e alu ile, you can still go to colleges, universities, so you can get a good education. That's wisdom or knowledge. And then you will be blessed with it. It will be a really a good ground for you if you graduate from the universities and colleges. Anga whai ole me mo mia tele e tangata le poto. You need it. E na ele nga whai ya tatou, ala whai mai le tu. E mana o mia tangata le poto, whai mai le tusi le upo le tua ia, le perfecta Hosea. Ua whano lo nu ona ua le aise poto. Ua whano lo nu ona ua le aise poto. Ele Hosea lo mtau pe whalo po e po ono. Ai sao le lei. E mga o mia le poto, lo watali ie. Ia e maua le poto, ia e maua le atamai. That's why you young kids, you're at the high school, in colleges, and even the younger ones, they're in the elementary level. The reason they were sending you to school so you can get wisdom, you get knowledge. It will bless you and it will make you, you know, a wealthy person. That's what Solomon asked God for. He asked God, give me wisdom so I can judge this big nation of yours. Au mai le poto ia tau ina ia mawhai o no whamasino ai. Lo nuu tō tele. Na talia ele tua. Na le winga o le mele tau. O le au tū, o le tusi lea. O le matau I lea tua. O le amatanga lea o le poto. If you don't have fear in God, well, you might go to graduate and get a good job. Who knows where you're going to end it up. But if you graduate and you still have fear in God, not only you're going to be blessed here on earth, but when you die, you're going to meet your Savior. You're going to meet your Creator. Ai a fai nga e fau a ke sau alu fa ngalo lo waka mai le lorolangi ma fia fianga lorolangi ta watu la ya te oe ele ai la ele saula ile ola fa ba tanga ka ho yo fia o nga ma o fia fianga fa pena e fa fia o ho el tusi le fa ta o lo aua e te o nai le weina o le me te ula vale ai. O le tusi voi leo e whataoto. O le tele ia o whatonunga, le whatonunga le mele. Aua. Do not. Ina mata aupo tolu o le tele ia o mau. Do not, do not, do not. O le mea laife mai ele tusi pai aua le whaia. Le laife mai ele tusi o le whataoto. Lo watali ie. Aua ia ke whaia le ngā mea. Awa ia ke whaia ngā o langa wha kaupale ai ka ua. Awa ia te whaia le mele, ai whai le mele, whai mai ai, louta mā. Ia e matau I le atua. Ia e matau I le atua. Fear God. How can you get most of that? So you can fear God. Come to church. Is the best, one of the best ways. Saule lotu. Saule lotu. Ele fa pe yaku fe au a bela o le fa yaku fe fa sal mele le la ku no fingal. It's given to you
You make a choice to it. But after that, the pastors or your parents, they're going to tell you, you're not going to end it up any good of what you're doing. Please, turn around. Iliu mai. Whalongo ila fionga le tua. O leise upu e masani e fia tele le tusi pata auto lo watari i e whalongo mai. I e usitai. Whalongo. Ma e lo upu lea, o lo sauso i o. O kilo. Be doers of the word. Hai oe, a kaukala, pakingo le upu. E le ngā kaukala ai. O le mena le tātou te o mai i nei, e tātou te elolotu. Ina ia mawhai o na whaatino lo soifua mo le ali. E esa mākua fia ia o e pāwhape ke alue o ngā, whalonga ko e ula. No? Tātai atua o leo o kilokilo ko lisi vanga lo whanga o leo o loku mai i. Ai, ina o wa mau. Mama whai i vanga le, o mai loku i. Ia, o mau lau lisi. La laka, loku i whai laka i whai o. Ia, ngā kingi ala leo sima le. It doesn't matter where you go to church, but as long as you are a doer of the word of God, God's going to bless you. That's the most important thing that in your life and every Christian's life. Praise the Lord. Alela e ta ua po I, le ata mai ma le poto na Yesu mona. Na taua e Yesu. A fe mai Yesu. Oro I nei le sili I a Solomon. O Yesu ale paia le tala. Oro I nei le sili I a Solomon. O ia lea. Oro pa te taula ba ia te ia. Ole tusi o Mataio Luka Mamareko. O lo fia tusi e lo moli mawina. I le leo na lato whalongo ia, whai mai. O lo watali I pelelena o te fia tele ia te ia. Stemi o na o atu ele I le moli maua pe teu. Ntato I loa leina, o lo ia isa pe au, o lo moli mai na I le whau punga le, o lo watali I pelelena o te fia tele ia te ia. E whai mai pe teu. O lo momoli mai a ina, le mamalu, o le paia, o le atua sili ese. O whamanu e inai, o e whamanu e inai a. O whamea lofa ina, ai o e whamea lofa inai a. Ona o le atali I o le atua. Ale malia la le, o le tala inga le li, le ngā luenga Yesu. Tolu tau sanga o wheo a Yesu ma le vaanga le, ma ona so. Ai o I le tusi leon tato whaita uino. E leo malama po while mele la alu, Yesu. Do you understand where you're going after life on this earth? E leo malama, wa whengumi ai ma hau o le vai. E le manga ngā fo I alu Yesu. Ia alu Yesu o Yesu lea, so se me ai o e tala inga, ia, mai ka ko me ai. So e aku fe me, le se me ai e maua be o whalawa mangia, fia kamba e o mai fonga le ainga le vaanga I whale ma ako. E le ngata le naa, le se me mo e a tonu pe o mo I se whale o se si ainga. Ai ma fua o Yesu. O le lala alu e Yesu. Ale lopo la me afai. Watu vale o la to loto. Inga wasi la pia Yesu le mele o tu. Na o il fina ngalo leli. Wa muti vale lo na lopo yo onso.
Nanga po ele mga o Yesu fa pe e ta fe tangata ia. Ona ola na tatalo po ina fai. Le li ie e alofa ma ie e pui pui ia ilatu. O e na e au mai ia ata. E lunga e o lo fa pe le upo Yesu le foi po tol sul mal tolu le mta po sul mal tolu. Le fana ue. O lo tau mai ina. E alofa ma fa pele pele le li I on so. A fa fela o ma. Well, le tusi lava le Ioane fe mai Ioane. Au ilato uma o en talia o iam fa tu tu ilon swa. Wa be ai o tou tatou o fa na o le tu. Praise the Lord. Bena le fe o pe ono fa ya. O lo watali pelele na o te fia tele ia te ia. Wo o atua ia to ele mamalu pei ona o le paia o le atua. Pe a fai o le nae te wha maoni ma tau munu li pea tu sa ma polo inga le li tu sa foi ma fionga le atua. O le ala ua poa I nei, ai sau le manatu o Peteru, maria ia le manatu o Peteru. O tele ia isi commentary sungo faitau ia le manatu o le tangata. Ona, o le manatu, me momoa no ia le mawhawha pe, ai au teni o no le tamba le tau o oso vali. O oso I wharatala ia o le watu o masa atu le upu. Ia e fe mai Yesu. Really? Really? Are you really going to give your life for mine? E moi. Ala e fe mai Yesu e moni. Ah. Sina fia le Yesu le manatu na ia te o le manatu ia te. E iai teime vai ai mpa le tonu ai. Lau fifilinga e fai. Ai aua ke lakwa ia, me lakwa ia. E leo fina ngana na le tua. A leo fai a fe mai le upo le a Yesu. E te le ma fai ona e sau nei, le teimi nei. Ai le teimi I ona mua atu. Ona tau nuu lea. E le ilo a fai Peteru le pa ia ma le malu lena ia Yesu. I le lua, le Peteru le mtau pue lua. O lo iai le moli mau a Peteru na fai. Na o ba ai, na lato ba ai le malu ma le pa ia. I na wala to fa longo le leo. Lo ua tali pele le na, o te fia tele ia te ia. To e ta ua fai Peteru. O le leo lava le tasi na lato fa longo I lunga le maunga pa ia. Leo na ua vele up in the Transfiguration Mountain. Ina ua feluia ina. Nto e fa longo ai Peteru. I le leo a leo. A leo sau nepe e Peteru mana tu ina tulo na ola. Mole ali. Really? Peter? Ola tu ina tu e alo wola e. Moa. A tonu pe felta la le li. E pe e fa malosi. Really? Fa malosi au. Ah. Au si la fia le li. He knows the next 15 minutes or 10 minutes or 5 minutes of our lives ahead of us. E o ai lalo le mta upua le sefulu ma le wha. O ka le pesili o la uwaanga langa. Mai a toma. Mātou te iloa wha whele ala. Koro kau sanga wheo ai mai Yesu. O le aso ata e au le vabe ao o le teimi le pu e ai Yesu. A makanga ave whai o le yonga whamsingonga. Pasa vali le ala masasa. Au popole au o le manatu manatu alofa o le li. O le o le teimi. A le musu lo li le alu. E musu vanga le alu Yesu. Al fina ngalo o Yesu. Mana o ai o lungo sa tau. O ngofo mo ma fau il kanga kalo pe kelu malanga talan fa Yesu. No fa pele. Mo kwa ngalo il kanga kalo pe telu tangata le la tala noa. Ele so ngalo si o ape o ngalo ngimo.
Le tangata le ana la whewai. I le tele o tau i nei tau sanga. Na whaia wa venga sa wawani pipili. Pupula mata o tau aso. Whatu mai tangata woti. O tangata hoi lena ia whai e lantala. Yesu e alu ese ia mau. O no au tangata ngasala. Lea le mafua i o na ia tu ua o lato ba. Ai muli muli a Yesu. Tangata lea. Ai wa ngalo. O nga ole wa de upu. Ai fai tau i tūra mta upa suru mali tolu le lato il mulu mulu ino le vae. Mali tangata na whaalata ina ia Yesu. A tolu po upopole ai whapenala uso. O au ea, o au ea. O au ea. O pisili sili po ai. Ai te roa. A e mau ki ngoa lau meanga e whai ma e malama i lau meanga e whai mo le atua malan te au tonu o le kalesio. E le tau mate ina lo walu le ola e wha vau. Pe ono whai atu te mi watea. To anga mai, waso lulu, ma sa kaimi wa sao ke sao wai i le lo. Le auto. Come and listen. Not only that, your pastor is good in English and Samoan. Fluently in both languages. And very good at it. A misi la fa fea na fa maria. O le la o fe ngumia il ma fa pete. Le mele. Ele po le fai peteru, po le ale me tupu yon tala tuatu. Ale o fai mai Yesu ya peteru. Ele vibingi moa se ivanga na wa fa tolu na fa fiti ya te. He never think that is going to happen tonight. He never did. I ina wa tupu la me ina wa vibingi lol moa. Oh. Walu maletangi lotu lona se malona pale tonu. O wala ke mi wo mai nei o poto ma wa fa ya tu ia. Ia yo so o Toma o Filippo. Pa fe na to lola. Pa mai Filippo yo. Ia fa lo mai ai ma to tama na ngata ile o mato mnaonga. O Pesilio ile o malamba. A leu fa tau tino atu yes. Aua tau te atu vale. Fa tua ile tua, fa tua mai ata. Aua fa ina yo tau popole pe I mea tau te no ai. Wa umar sa unia ile tua lo tatou no panga lang. Ole mea manino al mena ile tala Yesu. Okay, wo makala ngoma yungi. Ele ngalo ke ole ko kingonga yungi pai. Ya suru. Inga wa fai mai wa mai le kala fo mai. Ola fai le dialysis. A fai mai uni. Fai mai son tolu. Ele manga e musu mai o suru. Kwa musu a suru e fai. Ola mea no lo. Ele fefe suru le oti. Awaia Wolo, wo ta pena lo na ola malona soifua, fei loa I maleli. Ai wo to I yoe alitina. I le tangi su ele. Wo ko yoe le lo metu. Le alo fai I sianta ma su ele malfana. Okay lo. Wo fa le ma fa ya su ele. Ya sa o fa su. Se o vai aku kingo le lei bua o le lei malingi kanga ko su ele. Ina ya le lei mo le li. Praise the Lord. Pa pele la ua mafutanga ma alon to lua si o le sunga le li awa. Ai lava o mai foi le taimi o ai le taimi o sulu. Ya. What? Kau tau sanga le ape I masala I was fa. Ele ma fai na ngalo ia te. No sawa mai lo tina tu whaionga chemotherapy Hawaii. Wale aise men whaion whai Hawaii. O I Samoa. A ka ungu umalo ka maa. E mai kili mai fo e mai nge whai e kong whiki.
o sau lea fa pe fai hawai au fai ele kaunga fai ko ruai I mai o rua o le me tau fai mai oe ave loi I California o sau lea malu ta ma ave loi California tu uai ina ia vaai ma le paltua ia o malole o koe fo ia kula ia woi ola le kinga inga o siu kinga ali o vai ko pola le me utupu ia fe mai o ele I kwa uma mai le chemotherapy ia o masangi la o to tala le me tinga ina tele ke mile uma mai ai o talo ale le tua I mo su tina uma lo fai atu ya le nga o le ngi me e fai le nei o le chemotherapy treatment ale ke kinga inga I fa pene ele fa pe e kiwai e umai le ai ngei me kele la watu nei o fala au ma me uma ano fai atu o oe amal tonu a fai o fina ngalo le tua e a mia oe nei fina ngalo le tua a fai o fina ngalo le tua te ola e ke ola 1997 ko amali o sio tina al kala la wanga lenga va pe mai e valu masinga e va ko e ola o la ko kala le o ke ka ngui Samoa o le melo tina I lo kama bo kia ile chemotherapy fa tua ile tua fa tua mai fo ia o pu ia Yesu believe in God believe in me whatever situation whatever thing that you're going through in life have faith in God have faith in Christ it's not easy what we're going through and this especially this nowadays I mesha kai mingai ele o tutusa le spurto sanga yon ila so malte mil nei we are going through who knows probably we're going to see a worse inflation here in the United States o nga kilia ya yon kongka ya le soifua lo watali ie lo wa fine upo la apostolo falango tele ilo natali mo mia le tua oe mo mia le tua tato uma e mo mia e lana una oe na te to atu iai te mapu atu iai telo ina wo iai nei le kalesia le lolo wano roku mo ia ala ropati San Diego ya o te le to tau fai atu le mea o iai o te talo ia to e maua seisi mea se no whanga e pai ai ala tu tapo inga pei o le mea sa iai mua tapo ai sa loto a lelo to sa ili nei se mea e pai ai ala tu sa o lo te talo na ileli ina ia mapu ma ia sa loto la tapo ai pe o le mele ia tato o le mele mato ia pula 4 hours we pay $1,000 just for 4 hours my prayer ia mose no panga matu te fatau e pe dua ape tala le pe mengo se mea a ia ma pai ona matu fanga ina ile vai aso ato al mele mal fai kula ile asa o mo nga ina ia tautua e pea mo le tumalon fino ia maua le soifua ma le ola malos pei fo i ona whamanatu ina nisi o tausanga le nei taia mu ia o tau e o le fitu spulu mon tupu o tausanga a wafo o tausanga ia le elo whapea mai elitus pai a olo ia le fitu spulu tausanga ia a matalona whapea mai uti ngā le mea mafatia le mea te wanga nā e eini o maftianga patino me o mai o lo maua ele tino
O lo watali ie, o lo wapa fine, le whanaui. Palangolango I le tua. Maua I lo mapsang. Tu mawatu I lau pio lo matu o li ia le vi inga malwhanetanga. A wa oe wa tau iai. E ifo tuli vai uma ia te oe le li ia. O ai le tupu le lalolangi nei. O ai oe o ali I ma li ta iai le nei lalolangi. Wa na oe lava le tua sili sili ese. E mātou te ifo I ai lo mātou o li ia. Talo I lau pio ina ia. Nuia I le whalongolongo o lau whanau. Ina ia tupu maola lau upulo mātou o li. Wha malo sia peo mātou tangata. E tau tua ai lau pe au malau ngā luenga lo mātou o li. Wha manuia lau au na taitai ma le pale tua ma le noko ialo. Ai maise lau e kāle sia I ta māmatina mātou tua. Ma le tupulanga o tama mteini o le nei e kāle sia. Lo swafa Yesu. Amen. Tuna atu I lana au. Haftai atu I le Singale awa o ia Sale o mua mole Upu wha malosi le nei foitu la le aso Taltonu e momanino le upu nei tae au Ta ua tele oe mau I le finngalo le atua Mea naa e wha longo lei E le wha pia mai a tātou ni tangata ese Ma fa mai lau atali ie. Lau awhawhine, lau whana ue. Tau mai e I. Tau a tele oe maa ulfina ngalo le atua. Le ngatol taua ie mana tu natu foi. Fa mai le ufa malo silaso nei. Wawa ile poto, mai le atua. O hawa noa tātou te o mai e yaso umai whaalongolongo le upo le atua. O aso tātou te o mai e sa ile ai le poto wha le atua. Langa nau e wha alongo Hosea nam ta upe wha. Ua whano lau nuu ono le ai o se poto. Le ai se poto le ai o se poto wha alalangi. Wha mai le vai leisi vangol wha upu nā. Ua te e la tau lona tu la fono. Langa e paule me mawai le poto le atua. O le tu la fono po le awhionga pa ia le atua. Say amen. Me ala le fe me lon tu si fata oto. Get wisdom. Everything you do, get understanding. But whatever you do, don't forget the law of the Lord. Don't let it depart from your mouth. Wisdom and knowledge is good in school. But wisdom and knowledge from God, don't let that depart from your life. Because at the end of the day, that's the only wisdom that can save you. Say amen. Pau leo le poto e mawhai o na whaola I nai tātou. Lango le poto whaalaru langi wha mei ngau le misa me whai kai mi uma. Poto whaalaru langi wha mei o langa ia le poto malanata mai e wha moe moe lona maalosi. Au le poto whaale atu o le poto mai lunga. Wha mei tu se ia kopo e ma le luma o le atua. Mea lana a e wha longo lei. Lau whana ue. E alofa le atua ia te oi. He calls you children. It's a term of endearment, meaning what? Meaning that you are precious in His sight. But here's the other side to being His children. Being His children means that if He loves us so much, He will also discipline those that He loves. Sometimes we come to church and we don't like the things that we hear. It sounds like pastors always yelling. It sounds like people are always telling you what to do. But at the end of the day, God loves you. And He chastises those that He loves. If you look at Hebrews 12, it says in verse 5, and you have forgotten the exhortation which speaks to you as to sons. My sons, there it is again. My sons, my daughters, my children. It says, do not despise the chastening of the Lord, nor be discouraged when you are rebuked by Him. For whom the Lord loves, He chastens.
For whom the Lord loves, he scourges every son whom he receives. It doesn't make sense, but here's the thing. God loves you so much, he wants to protect you from the things of this world. See, you heard in the Word of God today, you can go and experience life for yourself if you want. But why go if the Word of God is already warning you, been there, done that. Save yourself from those things. But the unfortunate thing is, when we choose our own wisdom and we say this term that we like to say, let me do it my own way. Let me go do and see for myself. But the Word of God and the wisdom of God exists for you and I to try and save you. To try and save you the time and say, hey, here is the wisdom of God. Turn away from these things. Say amen. Melana awane e manatu natu le manai le peruna sfulua. Fai upeli ma famea famei lo watali e awole fatau va ai lo manatu le awa inga le li. Awa foi le fa vai vai pe a ina oi e ia. Awa o le ua lo fangia le li ua o ai atu o ia ia te ia. Ua sasa ina foi e ia atali uma ua talia e ia. Say amen. Church, amu ia oi. Te leo fai atu o au po se istangata. A o ava noa whape nei, tātou o mai, se wha longo longo, au tufa atu le poto mai lunga, e ala le lona upu moni leo le afionga pa i o le tua. O le fesili la ma le lui mo o le aso nei, e a mai lo wha longo. Whaatanga le tua. Langa ai uma mea uma, o le filfilinga nga ia te oi. Lua mea, ai ke le kalia inga malo loto wha maulalo, e ke wha maulunga, ma e te te e upomoni le tua. Al tai al nei, pe ana e wha longo, lo watali ie. Lau whana ue, ia wha mawalalo ia tātou loto. Tātou talia le poto mailunga, o loto ina mai e le tua, ai sea, langa ia lofa te le tua ia te oe. Langa e tā ua te le oe, i le fina ngalo le tua. Tātou tūlai. Manatu lava oe le melo iai oe le nei taimi. A usu mai le pesel nei e mana tu natu le upu o folfola ina le aso nei. Ese le alo. Oe ma. Mana o mia tātou Yesu. Hallelujah. Mea nai te tula i eisi ai o lipa masa i lifo le tua. La mawalalo oe le tua me whape atu le tua e. Whape tailo alofa mai. My
hearers of your word, but let us be doers of your word. Let us go out and live in faith and put your words in action, Father. Thank you for your word. I pray for your blessings over he that brought forth your word, God, that you may continue to anoint him, continue to use him mightily, O God, especially within his church when he returns, Father, that you will protect him and watch over him, God, and may your blessings be over him and his family. Thank you for this morning, Father, and your word and everything that we do, God. We vow to return all of the glory and all of the honor to you now and forever and ever. In the mighty name of Jesus, amen and amen. Ya, faftai tato alan mai lalo. Ia le tua le uai umalmanuia tato sauninga ne yaso ya. Faftai le tua. Ia ilana upu foi wa tato whaalonglongo i le aso nei. Talo i le tua ia au ngā le upo le tua. I le ai ele whapea le au ngā. Langa o le upo le tua wa umau na whauina. Au le tatalo, ia tātou o, ma ia tātou whai e tusa ma le tātou whaalongo, say amen. Ia whaftai atuai, mōli atuai le anganga whaftai le sunga le awao. Ia mō le folfola ina le upo le nei aso, whaftai foi le atua. Ia i le whaalonglongo atu foi mōli mau foi. Ia o le talo lava i le atua, moi tātou umalava. I nei a tātou au ngā mo ia malona fina ngalo, au le talo ia anga leile atua. Tu mau pelo na whaunga ia, awa foi le tu la iai i le lango suai na foi ngā luenga o lo e ngā lue i foi loi California. Il sunga foi a longovi i malfaltua ia Mesa Moreno Valley. Ia ngā leile atua. Ia maua pele poto mele ata mai malfaunga. Ia awa foi le whaatino ino le fina ngalo le atua le na foi tua le to vine. Ia ngā leile atua la ainga foi steimi foi toi foi iai. Ia whamanuia le atua. Tau nuu malmanuia whai ngā malanga. Ia o a foi fuafuanga foi neitu. Ia ngā leile atua ma whamanuia tele ia te oe maltina. Ia mai se foi whanau. Ia ai whaftai lava ua maua se awa noa tātou mafutai. Tal tonu foi o lo alu soi o ia Timoteo o no a inga. A o ia o lo e kalesia nei. Ia ai whaftai lava. Ia o e o mai. Ia e lei meso ia i shima. Ia whamalosinga i o uso mau. Lei o ia Timo whai e walava o ai koe foi mai il mea ngā tau amatai. Ia ai whaftai le atua. Ia i peontam whai atu e sao lava. O le upo le atua, e leo se upo se tangata. Ia e fola lava tato. We're just messengers of his word, and so that's all we do. But we love all of you. Thank you again. God bless you. I believe the word has been a blessing to you. Say amen. And so that's what we're going to pray, that God will continue to bless you. Nai folanga ia, ia le uma ia e whaftai atu fo il tato live stream, tel tonu wa whamanuia ina o le upo le atua. God bless you. We'll see you again tonight. Tonight we have a special youth service. You don't want to miss out. 5:30 Pacific Standard Time from wherever you're watching. Be there tonight. You don't want to miss out. But until next time, God bless you. We'll see you again in the name of Jesus. Amen and amen.